سرکشی از سپردن الیمنت و تامینات فرزندان نابالغ. شوهرتون اویله رو از جهت مادی تامین نمیکنه. دلیل نه از حال بچه ها خبر میگیرد، نه آنها رو حال پرسی میکند، نه یگان کمکی مادی میرساند. کینه و عداوت. دعوای دعواگر بنابر بی‌اساس بودنش رفت میشه. پدر و مادر خود تبابت کند گفته مرا راندند. نکاح خویش و تباری نزدیک و برهم خوردن مناسبت های خویش و تباری. کدومتون با شما چی مناسبت خویش تباری دارن؟ دلیل دادرزاده منو دادرم کدویم کاش کدومه میشد. خودسرانه از خانه من همراه فرزندان من برآمده به خانه مادرش، به خانه عمم رفته است. عهده‌دار است که به تعلیم و تربیت فرزند. چرا در زندگی یک جای دروغ میگفتی در خصوص معاشه؟ این همه در برنامه مرافعه. خواهشمندم از جای برخیزید. سود می آید. شنید، مجلس سودی شده اعلان کرده می شود. بررسی کرده می شود پرونده اویلوی با دعوای علیزاده فیروزه نسبت عزیزاده دلیر عاید رویاندن الیمنت برای تامینات فرزندان نابالغ با طریق حصه‌ای. پریستاو سودی شاهدان به تالار سودی حاضر شده اعظمزاده شهلا و مرادزاده عزیز را از تالار سودی برآورید. رئیس کننده اکبرعلی کریمی، کاتب مجلس سودی مهینه عبدالله‌زاده، دعواگر فیروزه علیزاده، ادوکات دعواگر خسرو قربانزاده، جوابگر دلیر عزیززاده، ادوکات جوابگر فرقت ددامتزاده. شاهدان شهلا اعظمزاده و عزیز مرادزاده. سود به معین کردن شخصیت طرفا میگذارد. دعواگر از جای خیزه. نسب نام پدر علیزاده فیروزه. روز ماه سال تولد 3 آگوست 1990. جای تولد ملت تاجیک. معلومات بیانیه مخصوص. جای کار وظیفه مرکز سلامتی ناحیه 8 وظیفه همشیری طبی. وضع اویلوی اویله‌دار صاحب 3 فرزند. جای استقامت ناحیه 8 شهر شهیدان کوچه محمود جان وایدوف. شنید، جوابگر از جای برخیزد. شخصیت شما معین کرده می شود. نسب نام پدر عزیززاده دلیر. روز ماه سال تولد 15 مارس سال 1986. جای تولد ناحیه اش شهر شهیدان. ملت تاجیک. معلومات عالی. وظیفه مهندس. وضع اویلوی اویله‌دار صاحب 3 فرزند. جای استقامت ناحیه اش شهر شهیدان کوچه محمود جان واحد رقم 10. شنید، طرف‌ها حقوق و عهده‌داری‌های مرافعه‌ای شما موافق ماده های 37 43 50 58 140 176 177 کدکس مرافعه‌ای گراجدانی جمهوری تویستان فهمانده می شود. شما حقوق دارید به موادهای پرونده شناس شوید، از آنها اقتباس یا نسخه گیرید، باید بر رد نمودن عریضه پیشنهاد کنید، دلیل‌ها آورید و در تحقیق آنها اشتراک نمایید. با دیگر شخصان اشتراکچی پرونده سوال دهید. درباره طلب کرده گرفتن دلیل‌ها به سود درخواست پیشنهاد نمایید. به سود بیانات شفاهی و خطی دهید. باید به همه مسائلی که در جریان محاکمه سودی به میان میآیند وجه‌های خود را پیشنهاد کنید. مقابل درخواست و وجه‌های دیگر شخصان اشتراکچی پرونده ناراضگی بیان نمایید. نسبت به سندهای سودی حقوق دارین شکایت کنید. دعواگر شما حقوق دارین طلبات عریضه دعواگی خود را زیاد یا کم نماید. این چنین حقوق دارین طلب عریضه دعواگی خود را تغییر دهید. این چنین حقوق دارین بحث را با ترتیب سازش شدن حل نمایید. دعواگر از جای برخیزید. حقوق و عهده‌داری‌های مرافعه‌ای شما فهم است؟ محترم سود، حقوق و عهده‌داری‌های مرافعه من فهم است و از روی پرونده مذکور یگان درخواستی لازم ندارم. شنید، جوابگر از جای برخیزید. حقوق و عهده‌داری‌های مرافعه‌ای شما فهم است؟
ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мурофиаи ман ба ман фаҳмоз дархосту иловагӣ надорад. шинед суд ба моҳиятан баррасӣ кардани парванда мегузарад. аризаи даъвогӣ эълон карда мешавад. даъвогар азизода фирӯза нисбати азизода далер оиди рӯяндани алимент барои таъминоти фарзандони ноболиғ бо тариқи ҳиссаӣ ба суд муроҷиат карда даъвояшро бо он асоснок кардааст ки ӯ бо ҷавобгар азизода далер оиладор шуда ақди никоҳашонро дар бахши саҳши ноҳияи ашт аз 10 декабри соли 2007 таҳти рақами 120 ба қайд гирифтаанд. аз зиндагии якҷояшон соҳиби 3 нафар фарзанд гардиданд. муносибатҳои оилавии ӯ бо ҷавобгар азизода далер аз аввали зиндагиашон хуб будааст. вақтҳои охир байнашон якдигар нофаҳмиҳо ба вуҷуд омада аз моҳи марти соли равон бо ҳам якҷоя зиндагонӣ намекарданд. ҷавобгар дар ҷамъияти муштараки тоҷикистонию канадагии дорои масъулияти маҳдуди апреловка воқеъ дар шаҳри гулистони вилояти Суғ дар вазифаи устои кӯҳӣ кор карда ҳар моҳ ба маблағи 1800 сомонӣ маош мегирифтааст. ҷавобгар дар як моҳ 15 рӯз кор карда боқимондаи рӯзҳо истироҳат мекардааст, аммо дар муддати истироҳаташ ба хона наомада маоши мегирифтаашро ба пуррагӣ ба эҳтиёҷоти худаш сарф карда барои таъминоти фарзандонаш аз ҷиҳати моддӣ ягон ёрӣ намерасондааст. ӯ танҳо бо маоши ночизе мегирифтааш зиндагониро пеш мебурдааст. бинобар ин дар асоси гуфтаҳои боло бо дастрасӣ моддаҳои 80, 81 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 134, 136 кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аз суд хоҳиш кардааст ки аз ҳисоби ҷавобгар Азизода Далер барои таъминоти моддии фарзандони ноболиғашон Азизода Азиз санаи таваллудаш 10 ноябри соли 2008, Азизода Ситора санаи таваллудаш 27 феврали соли 2009 ва Азизода Сино санаи таваллудаш 22 июни соли 2013 ба фоидаи ӯ ҳар моҳ бо тариқи ҳиссаӣ аз ҳисоби музди меҳнат ва дигар даромадҳои ҷавобгар алимент рӯёнда шавад. даъвогар аз ҷой бархезед. аризаи даъвогӣ ба суд пешниҳод кардаатонро дастгирӣ мекунед? муҳтарам суд, аризаи даъвогиамро ба пуррагӣ дастгирӣ мекунам. шинед ҷавобгар аризаи даъвогии пешниҳод кардаи даъвогарро эътироф мекунед? муҳтарам суд, арзаи даъвогии даъвогарро ман эътироф намекунам, зеро дурӯғ мегӯяд ӯ. шинед кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 80 ӯҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғ. банди 1. падару модар вазифа доранд ки фарзандони ноболиғи худро таъмин намоянд. тартибу шаклҳои таъминоти фарзандонро падару модар мустақилона муайян менамоянд. суд ба пурсиши тарафҳо мегузарад. даъвогар марҳамат аз ҷой хезед. баёноти шумо шунида мешавад. вобаста ба ҳолати кор баёнотиед. ман аризаи даъвогиамро ба пуррагӣ дастгирӣ мекунам. вобаста ба ҳолатҳои кор ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ҷавобгар шавҳарам бо ман хештабор яъне писари тағоям мебошад. мо бо ҳам 10 декабри соли 2007 оиладор шудем. аз зиндагии якҷоямон соҳиби 3 фарзанд гаштем. солҳои аввал зиндагиямон хеле хуб буд ва дар охирон фарзандонамон бемор тавлид шуд, яъне бемори нуқсони модарзодӣ камхунӣ мебошад. тез бемор шуда меистод. табибон мегӯянд ки ин давошаванда асту маблағҳои зиёд лозим аст. вале вақте ки бемор мешуд, аз шавҳарам ва аз хуштоманам ман пурсон мешудам барои табобати фарзандонамон. онҳо бо ман хашмин шуда суханони қавӣ мегуфтанд. фарзандони ту доим бемор аст. мо ҳа гуфта аз куҷо пул меёвем? рав ба хонаи модарат, падару модари худат табобат кунад, гуфта маро ронданд. аз моҳи марти соли равон сар карда 6 моҳ мешад ин ҷониб дар хонаи модарам ҳамроҳи фарзандонам зиндагонӣ мекунам. шавҳарам фарзандонашро ба дидорбинӣ ҳам наомадасту аз ҷиҳати моддӣ кӯмак ҳам накардааст. даъвогар аз ҷой бархезед. нишондоди даъвогарро шунидед? нишондодашро шунидам. тасдиқ мекунед? асло тасдиқ намекунам муҳтарам суд, зеро ки дурӯғ мегӯяд саропо. ман ба дидорбинии фарзандо Савол якчанд доред? бор рафтам дар хона. савол доред? савол надорам. шинед адвокати даъвогар Қурбонзода Хисра ба зери ҳимояи худ савол доред? ба даъвогар савол дорам. шавҳаратон оиларо аз ҷиҳати моддӣ таъмин мекунад? 6 моҳ мешад ин ҷониб
на ба дидорбинии фарзандонамон омадасту на аз ҷиҳати моддӣ кӯмакам кардааст. шавҳаратон дар таълиму тарбияи фарзандонаш иштирок мекунад? дар як моҳ 15 шабонарӯз кор мекунад ва 15 шабонарӯз дигар истироҳат. Аммо дар вақти дар истироҳат буданаш ҳам ба хона наомада тамоми маблағҳои мегирифтаашро ба эҳтиёҷоти худаш сарф карда аз ҷиҳати моддӣ ба фарзандон кӯмак ҳам намекунаду дар таълиму тарбияи фарзанди худ иштирок ҳам намекунад. адвокати ҷавобгар Дадамазода Фурқат ба даъвогар савол доред? Ба даъвогар савол дорам. саволҳои худро пешниҳод намоед. даъвогар Ализода Фирӯза, шумо дар баёнатон қайд кардед ки шавҳаратон оиларо аз ҷиҳати моддӣ таъмин намекунад. пас шумо аз куҷо маблағ дарёфт карда зиндагонитонро пеш бурд истодед? ман дар маркази саломатии ноҳияи Ашт ҳамчун ҳамширии тиббӣ шуда кор мекунам. дар як моҳ 450 сомонӣ маош гирифта зиндагиамро пеш бурда истодам. муҳтарам суд, даъвогар маълумоти бардуруғ дода истодааст, зеро охирон дар як моҳ 450 сомонӣ маош нагирифта, балки 800 сомонӣ маош мегирад ки мо дар ин хусус маълумотнома аз ҷои кори охирон гирифтем. ба онро ба суд манзил меноед маълумот. маоши ман 1000 сомонӣ бошад, аммо ӯ ҳам падар аст, ӯ ҳам ӯҳдадор аст ки ба таълими тарбияи фарзанди чаро дар зиндагӣ як ҷоя дурӯғ мегуфти дар хусуси маош аст? ҷавобгар ба тартиби ҷоя кунед. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, моддаи 6, баробарии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар новобаста ба он ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои баробар доранд. муҳтарам суд, ба даъвогар дигар савол надорам. хоҳиш мекунам ки ҳангоми қарори қабул маълумотномаи мазкур ба иноват гирифта шаванд. ҷавобгар баёнот шумо шунида мешавад. фирӯза духтари ҳамаи ман мешавад. мо аз хурдӣ якдигарро мешиносем, дар як ҷо калон шудем, хешу табор мешавем, якдигарро дӯст медоштем, оиладор шудем, соҳиби 3 фарзанд гаштем. намедонам аз чӣ бошад ки солҳои охир умуман муносибати оилавии мо дигар шудааст. вақте ки ман аз кор бармегардам ба хона, зан вазифаҳои худашро иҷро накарда, ҳамеша фарзандонам бемор ҳастанд, рашк мекунад, ба асос ё беасос нофаҳмиҳо зиёд шуданд. як рӯз вақте ки аз кор баргаштам ба хона мебиёям, занам ҳамроҳи фарзандонам нест. аз модарам мепурсам, аз падарам мепурсам, мегӯянд ки баромаду рафт. худсарона аз хонаи ман ҳамроҳи фарзандони ман баромада ба хонаи модараш, ба хонаи аммаам рафтааст. новобаста аз он ки аз моҳи марти соли ҷорӣ мо ягон муносибати оилавӣ надорем, лекин ман падар ҳастам. ихтиёран фарзандонамро якчанд бор ба бозор бурда либос харида додам ва мағозаи писари амакам дар наздикии хонаи онҳо ҳаст, мағозаи хӯрокворӣ, ба он ҷо маблағ гузошта хоҳиш кардам ки агар фарзандонам биёянд, бигзор аз хӯрока барояшон дастрас кун, танқисӣ накашанд. ман ихтиёран дар таъмин кардани аз ҷиҳати моддӣ фарзандонам ширкат варзида истодаам. ман намехоҳам ки боз маблағи зиёдатӣ барои фирӯзахон ҷудо шаваду вай худаша орои торо дода аз ин тараф ба он гардад. даъвогар тартиботи судиро риоя намоед. якчанд бор ба хоне рафтам набудӣ. муҳтарам суд, барои ҳамин мехостам арзаи даъвогии даъвогар рад карда шавад. даъвогар аз ҷой бархезед. нишондоди ҷавобгарро шунидед? тасдиқ мекунед? савол доред? шунидам, аксарият дурӯғ мебошад, тасдиқ намекунам. адвокати ҷавобгар ба зери ҳимояи худ савол доред? муҳтарам суд, ба ҷавобгар савол дорам. шумо мақсади фарзандонатонро аз ҷиҳати моддӣ таъмин карданро доред? албатта, то ҳамин рӯз фарзандамро таъмин карда истодам. ман мақсад дорам, ман мехоҳам ки онҳоро ба воя расонам, таълими тарбия диҳам. имконияти аз тарбияи даъвогар фарзандонатонро гирифта бо худ якҷоя зиндагонӣ карданро доред? агар фирӯза аз тарбияи онҳо даст кашад, ҳатман вазифаи падар аст ки фарзандонамро гирифта таълим диҳам, тарбия диҳам. ман дар хона набошам, модаркалони онҳо тамоми рӯз дар хона ҳастанд. фарзандо аз они ту не. тарафҳо хоҳишмандам тартиботи судиро риоя намоед. бе иҷозати суд гап назанед. адвокати даъвогар, ба ҷавобгар савол дорам. марҳамат, саволҳои худро пешниҳод намоед. ҷавобгар Азизода,
агар шумо кӯдаконатонро тарбия кардан хоҳед, пас барои чӣ шумо ва модари шумо ҳамсар ва фарзандонатонро аз хона рондед? муҳтарам суд, ман бори дигар таъкид мекунам ки вақте ки ман аз кор тӯли 15 рӯз кор карда ба хона баргашта меоям, зану фарзандонам нест. туро ҳеҷ кас наронд. Фирӯза, барои чӣ дурӯғ мегӯӣ? Барои чӣ дурӯғ мегӯӣ? дар вақти набуданатон модаратон маро ронанду нагузоштам ки ман дар хонатон зиндагонӣ кунам. магар аги худашонро нагуфтам? шоҳид азамзода шаҳлоро ба толори судӣ даъват намоед. шоҳид азамзода шаҳлон, ҳуқуқу дадориҳои шумо мувофиқи моддаи 73 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 351-352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дидаву дониста нишондоди бар дурӯғ додан ва аз нишондод додан саркашӣ кардан огоҳ менамояд. ҳуқуқу дадориҳои шумо фаҳмост? ҳуқуқи ҳудадориҳоям фаҳмо. котиб ба дастхати шоҳидон имзо гиред. шоҳид азамзода шаҳлон, тарафҳоро мешиносед? мешиносам. духтарам фирӯза, далел додарзодам. даъвогар ализода? тасдиқ мекунам модарам. ҷавобгар тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам аман. шинед. шоҳид азамзода шаҳлон, вобаста ба ҳолати кор нишондод чиенд? духтарам фирӯза ва далел 3 нафар фарзанд доранд. аввалҳо зиндагии хуб доштанд. дар давоми зиндагиашон ҳеҷ ҷанҷол набуд. вақте ки фарзанди сеюмашон Сино таваллуд шуд, мобайни фирӯзаву куштоманаш якдигар нофаҳмӣ ба вуҷуд омад. онҳо беҳуда ҷанҷол мебардоштагӣ шуданд. фирӯза ба ман мегуфт ки модар ҳамин хеле янгам ба ман ҷанҷол мебардорад, гӯё сабаби бемории фарзандам ман шуда бошам. вале духтурҳо муайян карданд ки сабаби камхӯнии фарзанд ин никоҳи хештаборӣ аст. моҳи мард 6 моҳ инҷониб духтарам бо 3 фарзандаш дар хонаи ман зиндагӣ мекунад, вале далел на аз ҳоли бачаҳо хабар мегирад, на онҳоро ҳолпурсӣ мекунад, на ягон кӯмаки моддӣ мерасонад. ман дигар гуфтание надорам. даъвогар ализода фирӯза, нишондоди шоҳидро шунидед? савол доред? шунидам. тасдиқ мекунам. савол дорам. шинед. ҷавобгар нишондоди шоҳидро шунидед? тасдиқ муҳтарам мекунед? суд, нишондоди шоҳидро шунидам, тасдиқ намекунам. инқадар худатро ҳақ нагир. туро ҳам медонам, наро ҳам медонам. адвокати даъвогар қурбонзода хисрав, ба шоҳид савол доред? ҳоло духтари шумо бо набераҳоятон дар куҷо зиндагонӣ карда истоданд? аз моҳи март инҷониб 6 моҳ мешавад ки дар хонаи ман зиндагӣ мекунам. давоми 6 моҳ мешавад духтари шумо ва набераҳоятонро домодатон яъне ҷавобгар аз ҷиҳати моддӣ таъмин мекунад? намекунад, хабар ҳам намегирад, дил надорад. адвокати ҷавобгар, шумо ягон далел доред ки сабаби вайрон шудани муносибатҳои оилавии духтаратон бо ҷавобгар модари зерҳимои ман мебошад? духтарам доимо шикоят мекунад ки янгам яъне хуштоманам бо ман ҷанҷол мебардорад дар вақти набудани далелу дар вақти набудани додари ман. шоҳид, шумо метавонед гӯед ки кӯдоятон бо шумо чӣ муносибати хештаборӣ доранд? далел додарзодаи ману, додарам кӯдоям. кош кӯдома мешуд. кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 14. ҳолатҳое ки монеаи бастани ақди никоҳ мегарданд. ақди никоҳ байни шахсони зерин манъ аст. байни хешовандони наздик, байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угай, байни фарзандони бародарон ва хоҳарон, байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, ама ва ҷиян, байни шахсоне ки аз муоинаи ҳатмии тиббӣ нагузаштаанд. шоҳид гузашта ба толори судӣ шинед. пристави судӣ, ба толори судӣ шоҳид Муродзода азизро даъват намоед. шоҳид, ҳуқуқу ҳудадориҳои шумо фаҳмонда мешавад.
موافق ماده 73 کودکس مرافعه گردانی جمهوری تاجیکستان و ماده های 351 352 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای سرکشی کردن از دادن نشان داد و دیده و دانسته از نشان دادن سرکشی کردن فهمانده می شود. مرحمت کاتب به دستخط شاهدان امضا گیرید. شاهد شما طرف‌ها رو میشناسید؟ البته. نسبت شما کنایه خصومت شخصی ندارید؟ کنایه خصومت ندارم. دعواگر علیزاده فیروزه تصدیق میکنید؟ بله تصدیق میکنم. جوابگر عزیزاده دلیر تصدیق میکنید؟ تصدیق میکنم پدرم. شنید. شاهد مرادزاده عزیز مرحمت به حالت کار نشان داد چین؟ محترم سود سال 2007 من سرم دلیر جان را به دختر خواهرم فیروزه خان خانه‌دار کردم. آنها از حیات یکجا صاحب 3 نفر فرزند شدند. مناسبت عائله آنها خیلی خوب بود. مابین آنها یکدیگر فهمی بود، یکدیگر را حرمت میکردند، دوست می‌داشتند. همه تلخی و شیرینی‌های زندگانی را به هم می‌دیدند. من نمی‌دانم چی سبب شد که سال‌های آخر مناسبت آنها ویران شد و کلینم فیروزه خان ماه مارس سال جاری همراه 3 نفر نبیروانم به خانه مادرش قرار کرده رفت. من یک چند مراتب به نزد خواهرم رفتم تا که فهمم برای چی کلینم به خانه برگشتن نمیخواد. او حتی گپ مرا گوش کردن هم نخواست، فقط یک چیزی خود را شرط خود را فقط تکرار میکرد که خانه در آنها را علایده کنید. شاهد ازم داده شعلام از جای برخیزید. ترتیبات سودی را ویران نکنید. در صورت خلالدار کردن ترتیبات سودی از تالار سودی برآورده میشه. دعواگر علیزاده فیروزه نشان داد شاهد را شنیدید؟ سوال دارید؟ شنیدم. سوال ندارم. شنید. جوابگر نشان داد شاهد را شنیدید؟ سوال دارید؟ پدرم سود نشان داد شاهد را شنیدم، تصدیق میکنم، پدرم حق میگه. شنید. ادوکات دعواگر قربانزاده خسرو با شاهد سوال دارید؟ حالا نبیره‌هایتان در کجا زندگانی کرده شدند؟ نبیره‌هایم حالا همراه مادرش در خانه خواهرم یعنی خدا زندگانی است. سرتان فرزندانش را از جهت مادی تامین میکنند؟ هر وقتی که من دلیل جون پرسون میشم ولی میگوید که من دست خبر میگیرم از جهت مادی تامین کرده شدم. خواهرتان یعنی خدا قبلا در بیاناتشان قید نمودند که سبب ویران گردیدن مناسبت عائلوی طرف‌ها محض دخالت همسر شما چی گفته میتوانید؟ خودم میخیر باشد. من یگان بار ندیدم که همسرم به عائله دلیرجان فیروزه دخالت کرده باشد. آقا شما بسیار چیزها رو نمیدونید. من صد افسوس میخورم که سری وقت به شما این چیز رو نگفتم. من سری وقت گفتم در کار بود. ممکن آخر تایم دلیرجان بوده نمیرسید. ادوکات جوابگر دادم از اودم. شما همچون پدر در خصوص برقرار کردن مناسبت‌های عائلوی فرزندتان با دعواگر که در تامیناتشون 3 نفر فرزند نوبالغ دارند چی گفته میتوانید؟ کدام پدر یا مادر میخواد که عائله فرزندش ویران شود، نبیرگانش زنده یتیم شود؟ اینجا باز یک عائله ویران نیست، بلکه مناسبت خویشاوندی ما ویران شده است. من خانه خواهرم رفتم میتونم خواهرم به نزد من اومدن میتونم. من البته میخواستم این عائله برقرار کرده شد و آنها آشتی کنند. شنید بچه. سود به تحقیق دلیل‌های قبط پرونده میگذارد. نسخه شناسنامه دعواگر و جوابگر، نسخه شهادتنامه تولد کودکان نوبالغ که در حقیقت موافق شهادتنامه تولد کودکان پدر و مادر کودکان نوبالغ عزیزاده دلیر و علیزاده فیروزه می باشند. اینچنین معلوماتنامه از جای کار جوابگر که در حقیقت موافق معلوماتنامه مذکور جوابگر در یک ماه 1800 سومانی معاش میگیرد. معلوماتنامه از جای استقامت جوابگر و دعواگر که آنها موافق معلوماتنامه های پیشنهاد شده استقامت کنندگان ناحیه 8 می باشند. محترم اشتراکچی‌های مرافعه سودی و تحقیق دلیل‌ها یگان علاوه داره؟ علاوه دارم. یعنی معلوماتنامه از جای تحصیلی فرزندان زیر حمایت من اینچنین معلوماتنامه طبی اوضاع وضع سلامتی فرزند افران آنها را پیشنهاد می‌کنم. برنامه پیشنهاد می‌کنم. با موضوع پرونده همراه کرده میشم. سود تفتیشات سودی را خاتمه یافته اعلام می‌کند.
ба музокираҳои судӣ гузашта мешавад. даъвогар аз ҷой бархезед. баромади шумо шунида мешавад. муҳтарам суд, хоҳишмандам аризаи даъвогиам қонеъ карда шуда аз ҳисоби шавҳарам алимент рӯён мешавад. шинед. адвокати даъвогар қурбонзода хисрав, баромади шумо шунида мешавад. чӣ тавре ки дар мурофи судӣ маълум гардид, гарчанде ҷавобгар ҷои кори доимӣ дошта, музди маоши яъне мунтазам ба даст орад ҳам, вале дар таъмини тарбияи фарзандонаш ёрии моддӣ намерасонад. мувофиқи моддаи 80 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон, падару модар вазифа доранд фарзандони ноболиғ худро аз ҷиҳати моддӣ таъмин намоянд. вобаста ба ҳолатҳои зикр карда, ман аз суд хоҳиш менамоям даъвои зерҳимояи ман Ализода Фирӯза нисбати ҷавобгар Азизода Далер оиди рӯёндаи алимент тариқи ҳиссагӣ қонеъ карда шуда, аз ҳисоби ҷавобгар Азизода Далер ба фоидаи зерҳимояи ман барои таъминоти 3 нафар фарзандони ноболиғашон ба тариқи ҳиссагӣ ба андозаи нисфи мизли меҳнат ва дигар даромадҳояш алимент рӯёнда шавад. ҷавобгар, баромади шумо шунида мешавад. ман танҳо як хоҳиш дорам. ман намехоҳам ки оилаи ман вайрон шавад, охир фарзандонам зиндаятим шаванд. барои ҳамин аз суд бисёр хоҳиш мекардам ки арзаи даъвогии даъвогар рад карда шавад, зеро ки ман ихтиёран дар таъмини моддии фарзандонам ширкат варзида истодам. ӯ низ чӣ хеле ки фиреб медодааст, 450 сомони нею 800 сомони моҳона мегирад. барои фарзандонамон ҳамин басанда аст. пулҳои иловагӣ ман боварӣ дорам ки ба худи Фирӯза масраф мешаванд. ё беҳтараш ҳамин корҳо не аз нав оиларо барқарор кунем. адвокати ҷавобгар Дадаматзода Фурқан, баромади шумо шунида мешавад. зерҳимояи ман гарчанде муносибатҳои оилавиашон аз моҳи марти соли 2017 инҷониб қатъ гардида бошад ҳам, ҷавобгар барои таъминоти фарзандонашон ихтиёран кӯмаки моддии худро расонда истодааст ва бинобар ин аз суд хоҳиш менамоям ки даъвои даъвогар бинобар беасос буданаш рад карда шавад. суд барои қабул намудани қарор ба хонаи алоҳида меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 80 ӯҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғ. банди 3 агар падару модар фарзандони худро таъмин накунанд, маблағ барои таъминоти онҳо аз падару модар тибқи тартиби муқаррар намудаи судӣ ситонида мешавад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. суд меояд. алнома аз номи ҷумҳурии тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 198, 203 ва 215 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳал кард. даъвои Ализода Фирӯза нисбати Азизода Далер оиди рӯёндани алимент барои таъминоти фарзандони ноболиғ бо тариқи ҳиссаӣ қонеъ карда шавад. аз ҳисоби Азизода Далер ба фоидаи Ализода Фирӯза барои таъминоти фарзандони ноболиғашон ҳар моҳ бо тариқи ҳиссаӣ ба андозаи нисфи музди меҳнат ва дигар даромадҳо алимент рӯёнда шавад. аз ҳисоби Азизода Далер ба маблағи 54 сомони боҷи давлатӣ рӯёнда шавад. нисбати ҳалнома дар муддати 1 моҳ аз рӯзи гирифтани нусхаи саркашӣ аз супоридани алимент ва таъминоти фарзандони ноболиғ. шавҳаратон оиларо аз ҷиҳати моддӣ таъмин намекунад. далер на аз ҳоли бачаҳо хабар мегирад, на онҳоро ҳолпурсӣ мекунад, на ягон кӯмаки моддӣ мерасонад. кинаю адоват даъвои даъвогар бинобар беасос буданаш рад карда шавад. падару модари худро табобат кунад гуфта маро ронданд. никоҳи хешу табори наздик ва барҳам хӯрдани муносибатҳои хешу таборӣ. худоятон бо шумо чӣ муносибати хешу таборӣ доранд? далер додарзодаи ману додарам худоям. кош худоме мешуд. худсарона аз хонаи ман ҳамроҳи фарзандони ман баромада ба хонаи модараш, ба хонаи аммаам рафтааст. ӯҳдадор аст ки ба таълиму тарбияи фарзанди чаро дар зиндагӣ як ҷоя дурӯғ мегуфтӣ дар хусуси маоша? ин ҳама дар барномаи мурофиа.
خواهشمندم از جای برخیزید. سود میآید.